Mitolonto Romi Amial 祈祷每一天。O matumasay no siniala at ulah no tabang ko urib no mita。我们的生命乃是充满了上主的恩典与慈爱。Sarikaga mapulong平安。Malatsay kita a milayap tu suar no gawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。sa tapangan tu sa pulo siwa at sapang tulu pulo cicay atusir suarsa manengneng no tapang ko nika caay kamatia o nika ulah ni Yakob ci rakiran ko nika ulah ningra ci diaan saka pawawaan no tapang ci dia nikau rira uma asicay ci rakir saan。上主看见利亚不如雷杰受宠，就使利亚能生育，而雷杰不能生育。创世纪29章31节。Sarikakaaw, pasoolin kita, o sa palamer ato sa pakaulah no kawas ko urib no damdamlaw. Urasaka, ilaluma no siniala ato ulah no kawas sa ay duka sa siruma ko urib no damlaw.Awa ay tuko cima-cima o talam-anay ato sasabaay。我们相信人类的生命是上帝的赏赐与祝福，因此在上帝的恩典与慈爱中，人的生命再也没有尊贵与卑微的差别。Mitolong kita，我们同心祷告。Tapangaw, unay tiswanan ko urib niyam utamlaw.Ira ay ilaluma niyam kung ayay a pinangan no miso. Saka nanay paluwasan iso ku ulah no falutso niyam. To saka kanaaw niyam a masasi ula-ula a rari hatay. 上主啊，我们的生命是你所赐的，在我们的生命中有你美好的形象，所以求你赐给我们爱心，使我们懂得彼此相爱，和睦相处。Pakai ni itatamaan na angangan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。